Za najbolje riblje pljeskavice. Sastojci za riblje pljeskavice: razna riba, poželjno je imati šarana 20%, pastrmke 10%, ostalo su kvalitetnije ciprinajt kao što su plotica, klen, škobalj, mrena, od drugih vrsta može som, grgeč. Dakle, poenta je odabrati što ukusnije vrste, mada u principu može da se radi sa svakom ribom, stvar ukusa. Sojine mrvice 8%, crni luk 10%, beli luk u prahu 1 kafena kašičica, 3-4 g, po 1 ke ribe, slatka aleva paprika 5-8 g, 1 ke, ljuta aleva paprika 3 g, 1 ke, beli biber 3 g, 1 ke, prašak za pecivo kafene kašičice na 1-2 ke ribe, maslinovo ulje 70 ml, 1 ke, kisela voda 50 ml, 1 ke, so 1,5-1,8%, belo brašno 1-2 supene kašike na 1 ke smese. Začini stvar ličnog izbora između bosiljka, ruzmarina i peršuna, mada je ukus i bez ovih začina odličan, moj favorit je bosiljak. Riblje pljeskavice se pripremaju na sledeći način: sirovu ribu oguliti, da ne ostane ni malo kože, isfiletirati odnosno izvaditi kičmu i sve krupnije kosti, te odbaciti zajedno sa perajama, a zatim samljeti 2 puta na mašini za meso. Dok se to radi u toploj vodi potopiti sojine mrvice i ostaviti da stoje do 30 min, potom ih procediti i dobro promešati sa samlevenom ribom. Crni luk izblendirati i ubaciti u dobijenu masu ribe i soje. Dobijenu masu izmeriti i u odnosu na tu težinu dodati sve ostale sastojke u ponuđenom procentualnom ili težinskom odnosu uz neprekidno mešanje. Maslinovo ulje se dodaje na kraju posle dužeg mešanja smese, pa onda ponovo isti posao dok se ne dobije jedna stabilna kompaktna masa, od koje je lako napraviti pljeskavice koje se ne lepe previše na ruke, a to je već pitanje tehnike i upornosti svakog kuvara. Pojedine sastojke dodajete u željenim količinama, jer je to, prosto, stvar pojedinačnog ukusa, a ovo što je predloženo je univerzalna i više puta proverena verzija. Pljeskavice su najbolje kada smesa odstoji 24 na temperaturi do 10 C. Recept je prilično zahtevan, posebno zbog truda koji treba uložiti, ali treba ga ispoštovati maksimalno da biste dobili najbolji recept za riblje pljeskavice. Prijatno, za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.